ewo mu ya na metaka say twi Bible no and English ne toda words ni bi wo ho a word bi te say enna sao enai ukọ twi kasa ni mu a de ye de dani pa na say saa yi na mu koye no tombo ne fe ni twi kasa mu kan enna meboa days ye kan enna meboa ena de baby mu kra ewo words mebiri wo ho a twi kasa no kan e kan the same thing ba okobro fu kasa ni man chiche mu ye den ewum te say last we na me kire mo aba Nazareth ne na Nazarite no because you say difference ewum enye pe ba say o kan twi na ne nyina aka no Nazareth ba ko English ni man o kire say ba ko eye Nazarite na ba ko ye Nazareth ba ko ye krudi na ba ko ye ahotuafo amen enti nye ahotuafo na te Nazarite ne ye Z-A-R-I-T Nazarite ena Nazarite ne Z-E-N-E-T-H hello to say be friend Nazarene ni be friend say Ghana ni nye say be friend o say o ye ohutua ni difference room nti sa word we na ye besuan okotwi Bible ni mu a nyina aka adwendwene ba obabro fuma no tro se adwendwene na okan wasem egu ahodo mienu enye pe ba ko ye bone na oma command say if atomo be kai say maka odem ma say if you refuse to pray is a sin but atomo kai e dey tin na me kan sa bon say mama mi odo is it wa be sa hoshi amen e command e say Bible no say the Jesus can say a man ought to pray and pray without ceasing. And the prayer is a daily activity like a righteous life. Too much of everything is bad and too much of prayer is not a sin. Too much of fasting, you will die. It's not a sin. You die and go to heaven, either hell or and too much of reading Bible is a sin. Too much of say what kind of create air money. Nti enye dwuma kristosumu. Ti holiness konkro ya brabo e daily. Last bisa Frank ya no wa de nti a konkro ye hia awrade ne say eno ne de na ho den. Awrade ni je konkro ya mu che bibia. Nti wase me kra na say me bobra ye papa. Let your light so shine before men so that they may see your good works and it will glorify God which is in where Timi ma brabo pa me bon e she nyankopon de eni unyam amen and amen e she na ni unyam e ye ne fe nti mpaibo e ye ko she e ma ye say wa ma e wo papa na ama wa adwuma e na wa anya nti wa ye bone kajo na say ya asemu amen. Ko wani timite ne wanu ihwa soro saa ebrebe mi ade bi na me akra na saa mesere me ni ti na me se me dwonso so de me ntimeni nkodwonso na enana timeni so nti make ka de se ni freni pa ti ma ko akodwonso na ma ba ampa na me de mi se ka dan se akodwonso na ma sa beda ma de yem se me ye ewrade hello nti worry na ye kan wasem okọ trosem ni mu a ene thinking enye pe twi ni kan nyina adwendwene nti obi be ka se so fu se e fa ba bi o kan se monwene e fa ba bi so se monwendwene nti na ye word be wasem na woka ni nyina anye pe worry anase anxiety other version no ku go kwa kun se wa try no word say anxiety A-N-X-I-E-T-Y anxiety and baby so kind of worry amen
yesu ma ho command ewi bere ma yaduru nti ene ne saa sim bi mi saa bi so akyerew nipa bebire wo ha saa di wi e de ombeko wo sayim saa di wi e ba ma bebire ayira nso no hu boni bi a waye bebire ti Awurade nan ase ba yester omo repeat nti o kyerem say ye wo thinking and ye wo worrying ne de o ma command or say do not. Amen. I say do not. Ti me beko Bible no ahwetwe ni se do sika no. Me bisa wa na wa wo de ansa na hye wo. Obe hu asem kra na wo ka ho asem. Hello. Ana o kire niema e wo se ye dwene ho. Ani de eni kwan se ye dwene ho. To bi betimi abisa se e be de na so. Metana sa si so abra me se menwinwene. Hello. Metana sa si se menwinwene. Enye de wo ka na ye fa wo ba de twero ne hye ye na ye. Amen. Saadi wi ya Yesu ade Ghana amani pa bibiri abodam. Amani pa bibiri abodam. Bibiri enya yare. Ene kwa de mde nyanya se so go fedo ha. Asimo na ka kire me wo se se okusua ni hiu se mi wura fi ba bi kro da kro be wo se doctors ase de ben e be se o so le ano pa bia e wo se wo sere ha many minutes 30 minutes e ma wuntini mu sane e ma hoden e ja no na kan amba na yede so ye nurse ni je bia wona ka kire if you want to tell me tirim. Amen. O to so la no pa no was pack e wo dia shim. Ya na da so. Ese e basa e ma ho ye den. E ma wuntini mu ye free. E ma emu nsisi. Ba de odwene de otam mu na. Ya de bi ti se stroke empa ne so. Amen. Ni ntini mu sisi. Ya de easy man. Ene kwa ye honam fam no honam fam na afa yen hwede nti a Yesu hyen sa aya na last week na me kasa ba faith one sama no kasa ye de akoma ene gidi ne de anu apam aka afon kwaji ba ni ba ne bibiri wodan mu ha wodo anu na aka ba wona akoma nka nti Yesu be kire mu se modem anofa fa ne dimini ba makoma de atwe two enti amasa adewe abai bonyama Kristofo the dera di fia yintimi nyim firi mu ni se me beje rade adia enema yi picture kire me se me ba be fa no dan mu ha yidi kan kire me se me ba dan mu ha me ama ba ha no there is no need say me ye bonyini na wa ko tu se Bible si bonyini ntena erade fie ba so nya botere check Bible na even blessings cry kan one seven blessings Old Testament, my best teachings in Wahada. Old Testament, they account as blessings. Jesus by the time this dispensation of friend these things. Maybe when you baby am fanelina, Uchawi, say your friend Jenum distance and all the back, when I'm feminine fema, you classify as non-living thing. Adia and Quanya day. Hello. Adia enkwani. Enti saade no enka wo abrabon. So for wa message bi tie mani je pa o be sa no kan se e de ba ade e na wo afi le rade be ye. E bra wo ma asasi so no. Oba abofra to ne yefruma na rade prepare de ye. E no for ama abofra no. No prepare man dada sa kwa ne ba o menom. Nti enye oba no na prepare sa no for na rade na prepare. But the pana picture ya dua besi saa de mane so na na we so for na ko program ka so go over da bay ka ya pon ya na gusa ne ka we de ka be na bai on se ba bi di pa dwi nam nyina e kire se eni Awurade Yesu ba wo be cancel no di pa ni bi ko ne nchen ko e ko postu no Mary na Yesu ti asem no twa wo mu ye omu Mary e ma me odo
nyame ahyira wo ana wawo makama sei me ba so le dem wo ma no ba ku yi sei omu preachi nyame ahyira wo yafunu mu ade enti omu hu ba ro mu ka se enhyira ne yafunu ene no fo a wo nom ye Yesu gina hwe mu anim sa na wo se hwe ense hu na mo keka se obi wu Yesu a sa asem ni mu du papa tina Roma fo mo bo ye woti ene no hwe video bia o ye Roma ne ma agumfu Roma fo mo ho mo bo to the sense Yesu na ati asem ne ma me mere no opa ne ni how many times twice mebo asole dem a wo titi opa ne ni say he mo se wan na efre wan ne me maame wan ne mi nuano wan ne me namfo me maame mi nuano me namfo no me ne wona otie wan yes owi ena o sa na kwa ye fisiase o se efre no se oba die na me no wo yo kebeka so mu ade die na me no ye e wo ye because Mary mon ka so na wu Yesu na nyo na wu Yesu. For God so loved the world that he gave his only begotten son. And God gave Christ to us, but Mary gave birth to what? The body, the housing of Christ, Jesus. And he was for unto you a child is what? Born. But for unto you a son is what? Given. And God gave us Jesus Christ, but the housing of Jesus now, your body no depend on just as and I'm very here. You see the difference? And the new one that who yes, and the or children say oba, afi aseni anasro ka chere don, uma mi ni una ya hunam. Una oba ni be ma da uma mi ni. Oba ubeni munko. Minimu ni hwiye biem. And this Mary wan saksa na adwen obesha na asa won hye ti how say wo ko serve Mary na asa kokoto Mary because what ase no wakire mu say onim say dia Mary ye bless say ono na awu Yesu a Yesu afa na se aba de nkoye nhira na Yesu atwa asem na gu say de wo me ene de me nom ne nofo onye nhira ha tigana de ne ba ne mama onye nhira sa na mu hunu ba wo bete tworo asem ase won wo se onye nhira na asa wa nhira enkan nhira ho tie time enipa anti no say let no man boast himself about anything the be ma so for akobo nsem dim no I have 1,000 congregation I have a name why say yentimi mposi say my pastor is so holy to the sense that he is faithful in all things but I can't say opriti so far as opriti can never save you anyway the opriti no pronounce on one only there difference room you can preach the truth but won't mean the truth what I say enti bebere wonu kra no hunim die ba no kra na nkasa no onibi obi o ha we fitani wonim ka ho adwuma pa onim ezo onim inji wa onim ne ma ne ma nyina betimi a kira kira ka ho bibia so no mu ka no onye da that's the difference amen and amen enti asofo no na de sa bed mi abetu ni pa so ma ni pa da dwene aye bibiri bedi e ko bu nsam di and then my picture chere and senka chere the right lane na kan Solomon no aha ya nya adwendwi na free wo so mo bia ye free pem kwaje nti leaders no na this are war we ya beto yen so na mo hwe omo tonyomi minim sisters bibiri wo German London US different countries omo cancer suffer say yen ye hwe TV ni hu sa asofo na ye campaign say bra ubetimi atu kwanya ni emusa sa ankofo ni nyina omunya papa because ye ni ayetu kwa ye wie no so no se se yen so mbeka de na akire ye apem moda mo ansa ye so mbeka de na akire miniani ni ye brother ba ko kompai bo odi o ma mi ati no osofo no di na ati ya oduru o kanse no so ma me ya jewa wo de de ato efam ye wosu fufuo ti wuntime mo da but so from ba to me ben was fro me ka hu ba oba nya me mo wa da na mo challenge so for sa e pe wo ba ko ne ba nam
tia mame no oba nyame mu awo say me kanya mi mu ba we wu ni wiase amen and amen. Eti Zion, for the amount of truth you know determine the kind of freedom you have. So you hunu krena wase no kana ba me ya de adehye royal obi oyo adehye bibia enhye ne so. Nti president otumfo traffic nchi no what I say for adehye nti odene ho sa na bible no be so o kire so onya hunu krena wani bie we free. Tinami dinero ade asem so yi sa bed the we free so de me nyina so. Amen. Na eye free because obi wo ho a ntina me ka se ye ba afode no obi tina fi no a mafia senka church bia ye be ba afode senka sa bere nka give me ahodo nke de fa na de afa and so if you no harvest cry anya mutiti if you say wunim de tinya fe na ye be professor ye be nwanya he tutu ara akoko tutu e wo sunsun bi ni akomwa na wa yisika na ba da bi yentimi nya usa amen ti yentie de Yesu kafa afi mun fa Bible English ni pi mo ya na ma check ama ye di kan da bi oni kan bo sa asem no so Matthew chapter 6 Matthew 6:25. Matthew chapter 6 verse 25. Mary also sorry. Okay. Osi etinyia edi ahoyira ba. Yeah, blessing. Eda yanko. Osi etinyia edi ahoyira ba. Etinyia edi ahoyira eba. Ko ye timisemo se. Mo yedwe mo kran se edi na mo bedi ana se edi na mo benu 25. Yes. But obema word we command me don't have the word commanding commandment emuni nya the word command. Hello. And I'm answering no ye tro se mu acha ahodo say miensa embra na mu ahyade na atemudie tinsem ni bi wo akususum eye wo hye you can say bibi was by force. Amen. Amen. By force. And just by force. So far as I bear said to say, have you no community by force. Amen and amen. Who's right at the tune to my police? Unko. Because by force, sir, at the tune to no yet. Now, bargains as what the book as bet. Na account source e show shoe Mr. Kansa ba sorry come in sorry where the black on the said was a gentle who's the shoe a send trouser and you so on king can see atade so on king can see ba wo sia na first day hunu ma hunu wa sinani and wa attack king on tree auto one police na watch auto da ma wo bi da on tree e boniyam na the bet wo mi na ne trouser wa ka she ni shoe en ka ye ko school no ska sa dress na de be dressing improper dressing mewa ke improper dressing ba adwuma ni mbranti embra na chichira ye wo hye nti sa no dressing nso wo ba asole no te say wa dressing no ma oti obi ani so e police ni amen enti ejatenas eye wo hye command and or the mighty atemudie ahyede e na mra ti we no kan o use the word do not a command and answer the command a command do not do this me command you I was said enti sa quotation no kan I also can English no Matthew chapter 6 verse 25. I'm reading from the KJV version. Therefore I say unto you, take no thought for your life. What where do you see the word? Take no thought. Take no thought. Anna Mary no can say. No thought. I say to you,
Do not worry about your life. Do not worry about what? Your life. Your life. Sa life you could be a say na bi na so for mo say na de wa bo white so for life. I'm playing life. And yes, I'm playing life. Life is a play. So another verse. They said, therefore I tell you, do not worry about your life. You see, you should worry. Inti misa mun pay attention pa na mun tie mfa nko. Bia we ni konkonsa papa. Konkonsa we na ba so okudi ni abonten. Ye wote ye. Enti eno no twi no ayisu adwendwene. Adwendwene no de ba twi ka se na ubie mu ya twi di san so be tro se obi high. Obi are confused about something. Me hu de menye. Hello. Abi obekire wo niema sa ahaha yi we na sa adwendwen na niema eni kwan se de oti da mu bia odwen sa de no. Na before that me do beko Peter na ma kire wa de hwe sa de wi de ma ye wa he e land. Ja sem ni e land. Enti so obi fa contractor se onsi ni fie ma na me gina he. Me nya contractor. Me ni me ni tena ba edansi. The minimal block ni anwia. What I say? Ba wo be kono na de ode adwuma na ma no kwa draw bibi ye fe no site plan e wo ho ekuta no wonim ba bia asase no ano ne kon ekusi na ye wo architectural drawing eno so wo na wa draw a kire wo say wo dan ye de we besi ya ni wanya abotere atu foundation watu say bia 4 bedroom watu ni foundation amount ahyehyɛ hall ni bibia amagumu concrete ba wonko no wonkoduru no watu foundation yi amene ni nyina unhu yu enso nko no wasa akata ni nyina so na asa be ye flat wa wonye mesi ni uduru afi unhu ba bia hall no unhu ba bia kitchen no unhu ba bia corridor no wa cast so. Amen. Amen. Wa cast so. Enti enye wo wasem. Odo de amano ese edan ni wonsi. Enti wase kwan a obefa so asi no. De unhu ye ese ko provide with ye. Usika. Amen and amen. Amen. Odo just let's take it say wa papa ni so onkodo wa fum. Ono wa dia no wa tua ne ka. Okwa afum aya wodwe de obedi hu e wa afum. Wodwe hu. Woda asande so wado bi enti okase so se wia. Ono na nim ba bia bedroom na se, hall ne se. Eye ono na sem, enye wo wasem. Amen and amen. Amen. Na se nipa nyina asua Nyankopɔn asem ene ye tie Awurade ase pa yi a ho. Ye tie Awurade ase pa ya. Kaye ntena wo ma sa de wi. Emfa nipa nkobu nsem dim. Now, especially young blacks, a year sweat you ma papa. A year sweat you ma pa. Especially, what's a example? The piano side to her. Say, ye koto a young rose and a bruni boss. He can't boss say 600 million. And a papa kayan or TM, not necessarily soon now. What you would in a bruni beside say India, Libro, New crowd, said, Mr. Man, why? I don't see because of the money. I don't see the money has done what. I don't say I'm thinking about it. It's too much. I don't say I'm sorry for you. You are thinking because of money. My friend, there's no need to think about anything on this earth. You have only one thing to think about. And if you say it's what? What's God? And you see India for crown, India. And naturally no. So you Christian, you so you Christian. A brave na time you see I'm so massive. Near can't say, Miss Ediana, and Rofon was ra. And I'm to be paid you with 10 years before. It has all kinds of same way. And I, Jenna Park near Castle, Nelson, who be beneath. Now, me frowy, a chilling any moon. In the time I be beneath a bomb pile, I need a fresh oil.
I need understanding. I need wisdom. I need knowledge. Not Ghana any boy rather have me bet. Rather have me bet. Rather have me bet. Rather me baby that. Rather me baby that. Rather me baby that. And you need more. Enduru bury ano. Now so that's what bet home pie na ujina. Aha. Enutina munim say. Sa anyeme ya Ghana for ye ne atantan. Beneza munu obi ne mone asante man mone nkrofo amuni ni mo na obi ahunye mahi ese sa papa panimu besa da papa ne de so ansa kira pa ha enti mu de mu sa se enti wo ye so se wo betima akwa abuja ko kache bu ni se na wo ba so le fa galon bra abu ni be fa galon se o meji nsuo because of the problem na bro ni aso galon ba mo ye so se besi once ye character na di wo wiasan e di ewura dimtama ye se ko ye chi because ye teach ya me hu say o wura da mu ha no eye I say magazine mu na o ko I say ye ko e birthday party I say ye ko hwida so nko anti no obi e ba no obi aya alert ene wo ba benye sa enti no mutimi ko asori no mo organize for worship service races nko a okosole urade ya no mu kofi na se so fi ya friend me kono wo me ta so dem wo me ye wa me ti na ajim hey fa ya o ma tutu ya so na so le be no se baptist am say o ma botu ni sa ye kura first ye nim de ni ye bi ni ye to paya utu no wa paya wo yesu di mi hwe mi fi wo me ma me na elade me papa no te ne kwan no we de bi geji ne pe no wa maso it wo ko nyina na adwe ne se bakunu Bible na yin na yin penisuan na ma yinya problem. Na ma yinya problem because see here obi ba so te see na adwen kura ni dem ha o. Na adwen ni dem ha. Ba unya wetere ben na bisa na se na e ade na wodwenwen mu a. Ade obebo so fu bedwuma nyina se. So fu me dan ka so. So fu me ni adwuma ye. So fu me ba yare. Enemo be bosu nyina be ye nema na Yesu hye se menye dai ndi wude mukofi a monko checking ye enye thinking eye worry nti obe boboso maako eja boboso wase first one when you get the mbedi do not worry about what you eat food ha asemwe na mabosu akwabi ni health insurance ko to aduane ti odidi wi ye na ma me ne se bra feska bra na oyi otun boturu oyi health insurance no de man twi na ni no say bra mu ade ama me no say ade mi hu say health insurance no say health insurance de 20 no say ya de be de check kom ti na tibi na me ko e kom ya de ya meboa enti mpani for say a hungry man is angry man di igira wa ye kwa ukuru hu mi na se mi twam a enkase sofo ye beduru kumasi onimi ye asole ba osofo aso ye si pa e no ba ye do ba ko wote wona ne ba de fun hwehwe fom wo sei no onu fun auto na boale o ti junior jai na kwa ne fun ne jo no wo sei junior mi jai se wo sole akwati fun aye de junior jai junior mi si jai e wi e pass na kwa na sei fun ento bi be ka se e kom e ya chen de ya de e komo ya meboa komo ya na enye komunti na iso okwa asaminia chi panyin so ye de jena me ma bibini no watimi atom aro so oton ni panyin di aduane
Baako, we are going to have a channel. A copy called phone by now, a commentino. I shall buy you fruits and ye back. We met to try me. I know ye mean. Try me. Me and Sam, Chedakran would share Jabatu by you. I would have pattern in them, which now we are warm up. I congratulate you. In our Syria and we back would share more with D. Quarters and half. One man was a radical deal. Was a common at dinner, another may break it out and before Kumu. Ever Friday, no, now. May I lie you? May you consume it? May come and no our planning and with the team baby. We saw out to 20 in our soba and Tinati guy. That game start. Tibra, a come a shot. I can't remember say starting and some from yeah fasting clear we are. The only breaking fasting no crime. Fasting the baby yes I'm come here near 3 days dry. And you see a break. If you are no, and I'm a cody could be tough. We really know as a Mississippi, yet the soul as Muta. Ha! Mississippi, I am a dear. Mintimin koto, mintimin, tissemi, you are Cassa. When you say I could be tough. God be bien why the could be a come. And if I be a wise, can room what you na come. I dear Japan, some Tifina, the Asa. No Mudia, Grodon Crown, Adiasa, Mobile, will be ever one of my more. Now we need baby, or Quackudi. Mutifina, the Asa will be a very cherish, will be a china, will be a proper try busy. No one need the ODC that some was a bassa, sense here. Never see that na you boom. Boom, I want to be so. No, it's which are happening. A minute, no, Sakata Kukuro, no, we see the boom. Boom. Amen and amen. Because of food, but you do not worry about food. And then America, yes. Was it if you worry about food, if you think about food, it's a sin. We said that we be piano or some so as if you are. Amen. And also come on in. The time in China, more 30 minutes spent. About food, or you know, call ye. The mobile drink. The mobile and now petition. Your wife for the cat was a drink or cassia on, nay, dear, drink and some. Never the end who history pass out for the year. Hey, now that's how I won't hear. So, since I'm saying, no, why do you answer from the yard? You're going to be able to meet Gina, one to win 10 daddy hockey. They must all borrow out to shut the Anna, what feeling. But you Burjina the only problem. May God have mercy on them. Amen. Or you should drink. And I want to put down said then I'm with Fra. And I say clove. Dear Mubi Fra. Dear Mubeshe. Amen. Dear Mubi Fra. Her and to me who will be down. What's it? Okawa dear. Yame Adam Waba Wadi said that's the old worm fida. What's a war? Oh, ye one farm marshalling. What's it? Yame Wadum now call him Kakra. Walk with him Kakra. One firm fra. Also, ya best one and a free fra. It's why I best was see a chin. Went to me and fra. Once you are see with. He said, no fun, I have frat. Now there was a issue crown when the man power bring the then on the one brave. The Nimna yet said a evil grand Ubia as a more and as I what to wash him. And as I want to know nothing with Chidine. I dear Bakwa, man, Mamma to be that using.
enye bi da eya de bone nchadi ade wo wiase nyina ti wo young girl wo starting na wo hwe wo ma amede no wo ma amede unhui etan yo obi wa ne ho ne timi bubom funfunya ti se de wa to jam obi wo timi fu ti se de awase agu no nsan bi timi gu no ho obi wo timi wai ti se de obi a wa ti ahwe enti na fa na nso a enti Bible ne ka sa fe wo hu anu ma saase amu na woni se bia wo beka bibi to no di ka ma gim enti na nso be fo no hu mpentia na nso be ni pa bia mpentia he ma mi o ti won se oye kokko naturally enti won se o yi pa ti se mama so le hwen wo hwe ni age a wo be di fi bi ese aso hwe na fo mama ta wa fo mo mu hwe bra Zaka ye using wo yusu wo nya mama wonya mfi said. Verse 61 or 70 years. Ana ka wo yusu a mon ka no kre. E da fatu. Ana ka wo yusu a enti kana funu be say. Kasabir wa yese de wato jemu no. Wa hihye. Ana nim say nyame o. God is so good. Tuntum na udwane ye no. Enu wa de sa be hia wo. Awukazi nyankopon yi bi ti no untimi bi ti Awurade da hwe obeda bi ti Awurade enti de wo body wase ni pedua we na se de ni pedua na be fira enti obi wo ke body na lady baako na wo ye fellowship krisi wo ye fast no bi sha oba na se de wo fun wo tunyina na esami okodina hwem Awurade Semi baby and the uncle. Not a Rihanna breaking fast in the boss of say yes and it too. And I reach as I'm not kind what it was seeing baby. And you read some few days from Koy and penny in our body now pro na can cassem and associate. And Mubusaw was upset into Mungu and don't penny go on the end and home of it. Monka ko den na ne ho ofe unse munyi na amaye pe ndi sa odwen sa body we hu a na sa body we e di koji ma unse wadi ngwa sensem e ma ho nam we ehia wo ma monka se so ya wuta twabo ma akra do aden na wo suba te sa mi suba nya hwe se e ya no kra na meka me ma bi wo ha no enkunkura de sra keke kra no odwari wo fa se ya me ba wo se wona me ma mi tu kwai mo be ko se so kro kwa o ka te se ye be ko 4 anokra 2 hours no yes ara ka ni bi tu 6:30 na wonya time Jimmy pa ba ku wiase pa oba bi oye bibia ni huna na no ye me mobbo se mani echi eniwe ma really ni nyina firi ho ma really what's that the big insult na me wi a me a me the line na afa enti nyansa wo we mu ni se nyansa bi ani monka nyansa pa e wa di we mu ani se Munka no pre nyansa pa ewo wem enese owi ana ne ha no wade paint afa ha no de bi afa se se o mani tete no kra no no asa de kakra bi aka so da bo se sa no wa na ni na ye busy sa because ni a bi atoso ani ni nya happy busy eye now what chimo wrewe tama ye movie ye susu a na ye play Carlos night to school say ye dia dey sisi obi nsa say ni pa no ye dey demon tu ele finti say fi be so mo wrewe ti na ye hwe wo school say bubu di ai enti na no akere say obi a ye say bia say ni pa no ye fi nipa enti wonsa ene wonan nyina tenten gangan what they call him
not worry about this body. This body. And I say your body will be free. Amen and amen. Amen. Obia what say sa atro semu yasbia masa ne heaven ko simple. Mo de mo kan okre. Me mfa me amen cite example. Ye mfa wo de obia wanyini wo awurade mo dan ho a. Cite example say nti ebia asole mpanimfo ya yi say Mr. Frank and Nancy Mr. Ampasa beka say ene de sofu minya atade ma asole. Mewa anase say me de matade bi aba asole sa failure. Eda obeka sa asem na sa de na ye be dey ye betu because for a baby obo pampas chief driver o da so din sa de atade sem se ene we minya atade we ntimi nkwa aso e bia ba tirim da ban se wo nature no anything I will bring every Sunday bia every and I mean you say we sherepe a e de beti akono just so woni ni nyina ti jaya so de man bi kan yan sasem bi ebere bi nto sorry dan no kate no so woni ohunu yempo wa say man ni wo skapa ne toda no wa park in the car nyina na wa fa fom akokoro no atimi no akodi station live no munyina Africa no munyina Africa eno ba ko bisa say da na na ade internet to da cars fi no wa be dina lem na wo peka ka tell me say won say wo hu me why me dance for nti ma bra ba me dem say da mindika anase niema be say anase abrabo bibia betimi yesim ti me be gina afaka enyam nwanwa. Hello. Enyam nwanwa. Ti toda no so etiesi from no mu nyina na wo peka ni. But you are too shame and sharp to the stand say. Obi o timi dress bi na ne be ba ne chan. Wo so fa no wa dress nti ne ba no that time wo nyia no. Wo nyia ne ba no kra. E wo ne chan that time. Wo jina yehwema na no apagya ne ti na wa yesi ya wa maso akra no esi kwan so no asa kai no asa ba to bit me dia when any be say 30 minutes hello ti woni padua ene de ni padua we be fra o say woman no ya wo dadwe na you are a sinner. You are going to hell straight because hani ma we ya na aso ni pa kuma mu nkrem e de won ko o de time ni ti ma me kike bi hihye fast I te say me to na me se ma wale me ngo na eno na ye ma dwendwen eno no enye thinking no e ye de worry e ye worry why ohudi ye wonde o masa ma me kasi kiti bi nkyerem emma ekom ofra yem o mo se kwan ye fa so wura mu ehu papa Abraham wale ye otana for how many years 100 how many years asa no nya baba Sarah be no 90 years asa no benya eba baako 2 Luke chapter 1 verse 4 or so Bible say also what Zachariah no yet tinini o the kind of quotation man Luke 1 said verse 5 down Yohania wo o say na Judah hene Herod breso no also fu bit na say o friend Zachariah muntie sama o be ka fa no o free Abias of Kumu na ne yire ye Aaron mama no mu bia o friend of Elizabeth na won be no nyina etene Nyankopon anim o be no nyina ye dai etene Nyankopon anim o mu ye dai o mu tene wo ho anim Nyankopon ye di pa anim o Nyankopon anim 2 di Awurade asede ne tene nyina so o mu di Awurade asede the commandment of God enti say anya me be busa mo kwasi enti Elizabeth
ne ne kunu no ayi o ma dwendwene so omuni ba na se ne o ma dwendwene na o ma dwendwene na na se ne o ma dwendwene because ɔse awurade asɛdeɛ nyinaa wɔyɛ den odi so enti so odi so dia ne me nyɛ so sɛ na ɔsɔfo Eli ɛne Elizabeth ɔmo dwendwene sɛ omuni ba na nka ɔmo dadwene ho ɔmo di awurade asɛdeɛ nyinaa ne ne tene ne nyinaa so kɔ ɛho ni asɛm ɛho ɛni asɛm in fact akɔwe die wa benya no asɛm de na woni papro wo die bu e se ni suban ne de ye ne hu ni die asɛm ni hu ni asɛm na nso na woni ba efisɛ Elizabeth ubonyini na woni die ɛba efisɛ Elizabeth ubonyini enti ampasa yɛn time so wale na woni ba ɛyɛ history ade e woma ade ade wo so odwene ho wo ye di moyi it is a fucking nonsensicality pastor bi akatro say woni ba na you are curse katchen say brother I want to prove you say you don't know what you are saying because Bible can say wo ba na unya ka na na fie na na tade unya correct body eni enima kama eni moma kama what go efra bibia ejenu wo ba wo yere wo bibia bia you are going to heaven sa no come akobi fa hwehwe no ahwe nim sa Oliver yes what time akwame ho time everybody ntimi kwa ma yede oye nkrofo fefe everybody twemeni twemehene no da hwe na to no watie su eda Oliver say me want that akwame ho time obi woni nsa no kwa na dwendwen odi hu bi na ewrad wa yibi mu fefe na be ma pa me ni potwi ewrad ma sofu bi atatawale enkoko me mu sa sofu wa akwana bompa ya se de ma bompa ya mi nyanwale na ewrad amana direction say enne emos kudu dem wa first person over them or your bar or your ear now when you are fast and two can you and never take me back would do wow would rather know we said sister at the time I hear this has movie what you say ha you know what's happening they on one of the people is serious Erade ana manti voice ni ana ma bese e ono wa e ya hwan so ono wa eno susu wo kire asofo bibi almost all of them none of one of the pastors timi can say fa samasa we dey disgrace you one see a child you say Satan were clever they're very careful akwale bomb pa never dey say confirm bomb never dey say confirm me and we tear radio asem and where dey no kwani as aya yeah my fans so me yes ru fam say ade radio dey dua oba ni mu ha ankoko mu nko bisa say woman no cry no ye nim ni che ni kunu say we a very powerful person omusi healing ani mi tese say odi dey si adi na si I prepare for papa no say omusi onso ne fro ebi a ono tia na ye invite oba no ne na mabuche ye program ono na ama papa no kwa ye famous church wana ama na ye bueno enti say wouldn't nyansa you never think say abade ada na maye tietia oh ese gana form apart
Unim says and get me to attend to and give you a map. And was that say, yes, it's one of us not walk. Go, and it's so more yet. Obi Jimmy may cost Slam cost. Mom, yes, now it's a sin. I ran a ball cashier. Obi wa Opa mani ni wiase duani nyina bi enoma kesedro nyina bi kase no onye on e fene bonia ye body bi ni sante e baka se sikare de ma sa fa hwe no fa ka so wa wi ni nyina obi so pa so aduane kra ombe and kase ni ya wani printi alenti na abiri obi kase ha o wani biri obi kase e na tra na wa wanto na pasme yes me ko tina unu ko pesa wo yes my friend yes remwa chal da bu kra de oso wani biri obi sere ma wa yinti unu so oso peso and you say this ave akesefo why they say Elizabeth e komba bedra mo so wo ede wo dwane e no sa tese ye say Awurade abehwe ne man no say dem nika ko o ko na yire ne mani ni kuru nyina na so ata tese ye say akesefo anya bozu a wo be sa no parate empre ko aguru no say ayi say go to training unnecessary matters me body matter me say and no na ewure nya msumu a problem ko so so santi ye tim sa ya kira enti ye heart no ye tim fa ma no akoyne ne tiko fio kasa te ne mama mema pa no sira na tukura we dana fu ya enu tene ne ma no mo sese pen amen and amen na reach the full cry ni kumi no na kakere dia ni ebia bem ile be ma de wo fu aka ko za dia me ene ne fu pia ma kakra wo de dwe ni me hu we so go wase wo de no ma to e bili dan nyame na me ka on kama ma ya ti aso wale na wo se to kese ni enka be ya de so na de brebe da o be ja ni ni ka na zo asie Ofa how me de yesere me fashion mu ala mesa no wase akra ne tena so na sa ye be ya de me enso wo twini we hu unza afio mu se ball na de kutiri ma wo dwen ni nyina nka ni pa adwenwi wo wa moso se ye nwe ne enka wo to wi no ba ma 2013 sa anya ma we nti na nipa na omu ba church umbeti na nkopon asam omu ebi mfomu de nkwa awiye because o kan ma 2022 say you nipa ni wo mu ti aso ne fia say message ni ba they worried about things I want this urgent here ma say ntimi nyi omu adwuma o se de bi na me kire quotation bi mu ase wase wona wo son wo ho mri kakan no no podo so de na enso ba ko pe ni onya butiri na wona ebi tumrika obi son wo ho no onya butiri ese no de o se bi mu kire mu se nyame som ye nsom so ho ni meaning eyetu e ga so bi som so no wa nipa nti benefit se wo usuro sa obehye ateche de ya empaboa frane ntoma o za ateche no wo nse se uti ateche utie mu a utie mu straighter eyema asa obefefa de chanchan because chanchan ya ne nsuo na wo ho ni ntino esane eno no power ba tie mu se ya wo ye free enti obi osonso no me besimenti ateche besimenti mu obi hu ana asa no wo dam tim enka wo hye mpapo an ko nso ti ateche mu wia ya na ai abeka wo ha ba de wo sonso no obi hu aso dam pom enti no wo kire mu se san krofo no na sege ye kwa fase no betwen honam fam hwe me sonso me honam no me nyina chew ye se wo tena se no wa ni di one day ya ubenya konkura ubenya osa
and will be chilling say, dear, me ne kra obeka me ne kra be free sana de me nti ne kra be free sana nsa be dey beka matters here and yes person always you care less about this word and everything in it now take it on nko and the same pan osunson all night all ma because Dr. Sakata say over all night ba ko a ohwe ni moja nkoto asay miensa nti no ma na obehwere sa moja osunson ne ho patomati ase teachings and you solely ma amro besaba akronfo aba nti me kwa anhwa na me be kwa me bebo me amen that's the difference but waso cheche bebiri wo nti mo a mo ti ha wo dwene awade mu wase osoro ahinie mu ho yanye de yanye marriage second matter na second matter ohunam we were second matter na onye second matter ono be kwa na one wonko onze yesie ni pa ye de netie ene nson enson ne ye de a enson ne ye de bon sema okra no de okọ one won noko ti hunam we no so ma kwan mo krokro wa because bible na tim so mu mi no mani nhia wo we first enemy Sunday na reach kasa mo te first enemy e sa body we ono do we ope e toast ani nda ani fans serepe eno kwa no ope enti se obi dane na adwen ba we su no wo dwene we hu a nipa no wo yera kwa o yera ko enti we na be mo hu wona odi yen so ye pen so a so called pastor na so bi wo kro no bible no nhwemu onhwem kra na wate asem na wo kan timisram zayofuo nyina no kra wo bia ya boso a kire wo obo ne ma miensa nyame adom a ye beto aso nti first Peter ne kan say monfa mo ha ne mo dadwene ento meto se mo awurade medwen mo na last quotation me dey point James chapter 1 verse number 7 James 1:7 James chapter 1 verse number 7 na ma sa ni pani so benya awurade ho kosoro kakra verse 5 na se kama obi ni nyansa ma se onyankopon ma ni pa nyina ade pa ko na wo se wadi ka aka yebusa honkonko no ye hwehwe ahenie ana ye bo awurade akoma punum so o metena yim se de ono so boye die mu wasa be ka se nyansa no so ye sa ye den ebisa enti woni ma yebusa afeko na jidiem na manimisa afe jidiem na wo busa ko na onye de bibia la ho tim afe ade na wo busa enye ho de achinye 2 efise de oje chimle te se pa so chi a efise nipa ote dan mu ha de enti ampaebo broni bi be ye experiment wo ayi kire ebusokuru a o se de bi obebe bi opichi faith na faith na o kan wasem ade bia ne ente na se no o site example to de akonya site example kire se ete se de akonya si wo ne aka setena se na o so le bi ye yi akonya ne se satana se gidi ente o se ka timi ye de etena se amen and amen ento mu wagidie se me wagidie bi wo me mu se afuo na wo dom ne aburo na ade ahyefo ekwe be fa so anyini e wo awurade nsem ti kuani bia wo faith for the first place ti de ntema ya dwendwen we beto ye nso a ya dane ade boyefo ne se first ye ni awurade mu de gidie because esi ame na mu pa e de be pa ne kire se me let me have a pakesi na wasasi me school man ko me na nya ye good loto kra no bi asini kaya me ni bi da galamse me nya bi enti ono na kasa in advance we dikai akondem ne ho ti se na azut kuro bi se bi pa bi anti mfiri mu ba yes enya bi biara urade ho obenya bi bia da pesa di pani susu eja to aso na onipa na adweye ne tantare him na kwan afa nipa na adweye ne tie tantano nipa be na
adwinye tu yɛse kaa bi ɛwɔ inji tu sɛ yɛmpa deɛ a radio fom sɛ ne inji yɛ tu ɛno nkwa na hate na nipa bɛ na n'adwinye tu sɛ ne si n'adwinye wɔse deɛ n'adwinye ne ntanta sei a wɔde te dɛm ha ayɛ tu ɛkɔ ho ntate a wɔde te dɛm nti asɛm no ɔba nipa ne yɛ bɔ ne nyinaa awurade owi yɛ ano asa adwene sɛ ɛyɛ mo so dɛ mutimi yɛ nsɛm o nti asɛm a mo kɛ mo gyi di sɛ ɛbɛyɛ adwuma nti amen remember say nipa ne nsusu ɛna nwene sɛ obɛnya bibia wɔ awurade wɔ kɔ verse 9 ɔsɛ aduane nyɔma nyinaa retena hɔ daa bɔn sɛ ma Jesus sinema hunu ne yɛdwe ho asɔre firi nti ama yɛnyina yɛ adan yɛ ade mmɔyɛfoɔ yɛnyinaa yɛbɛto aso afei yɛbɛkyerɛ nneɛma wɔ se tenke fa ho wɔre ne kora nsan nneɛma yɛ haha yɛ ho ɛwɔ ho towi no kyerɛ ho ne betumi adwenya de basafa baako na sɛ nneɛma bi wɔ hɔ na mekyerɛ sɛ wɔ literal things spiritual and what fiction enti sɛ meyɛtiatia meedwa yɛ tenten ɛyɛ fiction anaasɛ ɛnyɛ fiction ɛyɛ awurade nsɛm wo ɛntimi nsi enti ɔbɛ so ɔkyerɛ sɛ saa nneɛma no ɛmfa w'adwene nyɛ dɛn ɛnkɔ hɔ ɔmo sɛ ɔka bi kyerɛ ne ma no sɛ nti na bɛpaa na wo saa de ahiɛ no bɛba wɔse sɛ yesu ka sɛ wɔnim da korɔ a wɔtwa toro mɛboa ɛne wɔka so a wada ne secret adi nti deɛ ansa na wo sɛ ɔde mɔ ɔmo nyɛ mo asɛm ɔn sɛ ɛnyɛ mo asɛm ɛnyɛ ane na ɛnyɛ daabi ɛnyɛ mo asɛm na kyɛ sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a wɔ asase yi sɛ ɛnyɛ yɛ asɛm sɛ yɛyɛ dɛ yɛdwene ho na wonyem na medwene saa bere paa nti mebɛyi ne nwi ne ifu anaasɛ mfu yi wonim kɔ akwa no fa so bɛtɔ wo yam nti owie na ɔwoka ne timoti sɛ nti saa nkurɔfoɔ no na afei ɔmu pom ho anyɛ nti ɔmapototɔ mfidie mu ɛne nkwaseakɔnnɔ a ɛnyɛ mahwe ne atwi mu nyinaa because saa adwendwen ne ɛtɔ wo so nti ɛlindi wɔ a wote radio no a woteyɛ hya bɛsada woduru hɔ a ɛntaafoɔ bɛsada ɔkɔ bɛsada wɔpɛ mmoa to ɔsɛ saa nkɔfo no ɔmo wakɔhwe deɛ bɛmu fidie nti afei wokɔ wo no sɛ ɔba no yɛ sei na nsuo nko a na ɛsana ne saa sei a wohu nipa no ɔbawawa bɛsada ne dɛm a bɛsada ba no fidie a watɔm no kasɛ Yehowa amen akɔgye w'ani so kadwo na sɛ menua gya yɛ adwendwene ɛsɛ wobu nyame animtia wo wobu nyame animtia nti ɔse adeɛ nyinaa mu monyɛ dɛn mona ase na yɛni deɛ mepɛ ɛwɔ ho na monhwɛ me nsua me yɛnhwia yesu mohwɛ ɔba ɔbɔ mpae na owie a no wato no adwem agya wopɛ nyɛ hɔ ebere bi me ba abɛyɛ program na menya nwi na mekɔ ofie da afrɛ me sɛ membra mekɔduru fie a na ɔsɛ mekɔ akra ida sɛ ɔne mebɛkɔ anaasɛ wobɛhwɛ akyiri ama me anaasɛ ɛboa sɛ ɔne wonsi hɔ biem nti worɔworɔ ho na nso da megya me nneɛma nyinaa wɔ sɛ mese da na mekɔ daa nti meda hɔ a na mehwɛ so na sɛ medeɛ mewɔ ɔne ɔfrɛ m nti awurade sɛ yɛwo pɛ sɛ mɛsɛ akɔboa sɛ anaasɛ ɛyɛ wo hyehyɛm sɛ mɛyɛ asɔre ɔboa se no a na mpapa nsa mɛka sɛ menkɔ enti ne ɔmo kɔ akra anadwo no a nti ɔbɛkra sɛ aban ne yɛ kɔ nti wowie no a bɛtumi akɔ a na akɔ wakyɛ se nti sɛ wei ɛwɔ sɛ kokɔ da hɔ na wei wodwendwi wei ho na yɛaka kyerɛ sɛ wowɔ HIV mode mebisa mo kwɛsɛ wonsɛ sɛ obi wɔ HIV no wonhu yɛ a yɛnka nkyerɛ na monkyɛke yɛ ane te sɛ ane te sɛ mo so ɔnya te yɛasɛm no a ana yɛ tenke anaasɛ wɔre no wɔ haahai afei wo sɛ nipadua na ɛfɔm na ɛfɔm na ne mforo keka kɔ mu na ɔfɔm ɔn sɛ ɛka fɛs no obiaa nim afei hyia wa mabiɛdɔ na ɔdɛ nso bi wɔ AIDS obɛtumi de atena hɔ a
dwenche ho o de e course wo ni pepio timi sram saadi we eye bone kese ye pa ye wo awurade fie ye tie awurade ma bone ma me ensa so ye beto aso ye nya wie se ncheche de mema me ma post saa nya mi o ye beto aso e be buboni nyina so abesi fom na wo di twase wo ye Kajo Seminia, Minia, and now I bet tonight, and I bet tonight. You are Jenny, Please uncrata with this uncrata with what Jenny want to do, or Jenny want to do. And how many sky people money was made in 40 or 30th century. Yes, a crata in the Paya agreement said, Sammy could tell you, I made the mountains will be an idea, man. A pipa, we a pipa. Sadly, a pipa. But to be solid was Susa. If you watch them, some mobile cars of my mobile no obe repeat, and I'm sure I repeat. What says Obi be wua, and he pay be wua, and they are the other this. Adi Obia, not all rejected, never one in Chakra, or Mina with the same thing, or Mima Bape, and see Umsu Jan in China. Onkono nyanche won firi a o ma me ntimi muda ko ma me ne so bre o hwe ne ba nani ma no bo nani nu wosu o hwe nani ma no wosu o mu so o mu kan ye se ko senso bra panimfo ne de so mo hu bi pen nto mu ka so on ko senso no mu so wa ntu ni nan ye nsi abonten kra ma me ne de nani ahweda o pudi o bia o yere o ma ukunu tin wa say Luke 14:26 there on time ono ankasa ne ho ne kunu ne yere ne ba adamfo ne papa ne maame ontimi nye Kristo sua ni da kwasem ma fro yengo kenya me asem wa say Yesu me maame ne papa ewu ye ko ye yo say Jimmy kan be sene to unnecessary matters especially young blacks near dwen ho with them unnecessary matters and I didn't be a bitterness. Wouldn't so I bet my adrenaline, yes. Go with my it is of what my correction said never ask God why. Yes. Because no question ready be one year I feel better ready. I didn't better kill because me say I said a radia peda with ya. I only pay down into the one pay down on the bitterness and the air command. I don't know the people come some I didn't see a rat. Martina said, "You sabi, how many?" So big question was asked, "What was why you know? We didn't say here. What can natural?" Until what they said, "Oh wow, I saw for cat to be a monk for car that one for car." And JB already says, "I believe we was a car." Sabrewi embo agi kanopre obeya o havi na sa what of private car okunu ko ka odi jam na wo ba so na aba ne se mane mfa wo mbra ene de ma me na me drive no abeti na nimu a enti tusu ampa se sa wo ba wi ya wo ndu kwam abra o se 4 years as 5 years ubeja ka na mane se wo jaka we suma de eche na wo mfa ka ne ma no wa yi ya na wo nye ni it was a good idea for the Aquam when you made an answer and also as a snibia now and then one temple. And that time when now wound this untimid picker, I want the other young farmer die. Oh, what ya? Yadena down from Sarah, this hour, Yadena, the bed is the castle for Java. But on that, what Yaro who did the other all night, was an assembly block. Tell me, I didn't tune up some of it. Was wonderful. You know, it's so how I didn't mean yes, you can be was and what yet? Referring to Saturday, you obey it, the man is on your quiet. If you are still not able to do on young cow, why are you watching your side and moving? Two Solia and a park, quite time,
obi wo attack tena so wo tinani ano attack ni kure yi hwe ne na wanko no asase e dan ne ka bai ba ko wo so kuru a wo so la papa no adwale no asa beda boko no de na tade akose ko ebe no asase ne to ne ne wa no ne yele ko ba aya wo ko we dale wie tinga to kwane sene we si kwane so wo pa no ka mu ya ta le na sene because ọdún ẹsẹ sẹ wọ bia ọbaa ne ma ne yẹ de ẹ kọ nkọ ẹ maa bèbèrè wa press àwọn ní túmù kùnú so wọ́n máa ní ní ẹ̀rọ akọ́jí schedule pàṣẹ Catherine has said warring is a sin. Warring is a sin. I mean, so I know I'm watching a buy a better questions. So you know, AMOS.